nili soko nili dun pi school ka sojong non masko dun lo ningkan ini api usel tu dun lo nang kajui hada dun sabar ada ma api usel ponji da dun lo ningkan e thomada ta khasiat pen cecok tu ramah rata tanah kunjui ningkan kau piram Krishna misalta api undai don masko da dun la amat dun tabang mat laso so penani hudobon pulo amasi aong ngecingtung lo pusangan dam lo aman nili upolong si andum codang lo andum copen nili long school long school dun bet lo mitiga sken nibion pas lo non siam taman pi aku itu mang cumi melang lagi buku pilo ne bihel ko pen school itu lo padar tu nang sabar rat madidi di amat don mosko na kajoi hasilong na nang kajoi ala sar pura padar bang sabar rat madidi padar ke sab ka karon la di lo chelang sret ti kali te alali kaboja teknik bangla se sabar la kali makala of the authority of Kaibana Autonomous Council that Thoni Revenue Salkor have issued quota to the land owners. Enforce. Oh, salit ke lagan. Due to typing error and the reviewed very seriously by the authority. Enforce all the land documents issued from the office of the ARO should be scrutinized properly and from the issue of the applicant. Negligence on the part of ARO and their that kind of